Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve teala hamd sənimiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл төләбен çıkan salvat şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cumğa günlerinde cumğa namazlarına jilgan varsa din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Cemaat, indi mine qaşan gına etken idik. Ramazan ayına 2 ay kalıp bara deyip, Recep ayına kirdik deyip, İndi cemaat mine vakit uzun da gitti, Recep ayı öttü, hazır biz indi Şaban ayında yaşayız. Bugünkü günde bizning şu Şaban ayının 11. günü. Demek Ramazanga bizning 20 gündən de azraq kalıp bara. Hem indi cemaat şu aytgan boyunca Şaban ayı, ol bizning şu Recep şeşu ayı, şu Şaban ayı şeşularının üstürüleri. Mine biz berenge oturtabız da, İndi bərəngini oturtqaç nişliybiz, bərəngini otuybiz, bərəngini kütərəbiz, anda darular salabız, sunu sibəbiz, mənə bərəngini üstürüb, onları indi yaxşığına bir yaz kilgəş umışlıq jiyabız. Mənə Ramazanga da şula cəməqət tırışırğa kirek. Mənə bu Şaban ayın faydalanırğa kirek. İndi nişik faydalanırğa, in birinciden cəməqət, ol indi Ramazan ayı bizning şul uraza ayı, mine bu ayda uraza tutırga kirek. Mümkün bulgan kadar, kimning hali bar, kimning kişi bar, indi şul uraza tutup azirlenəbiz. Hem indi cemaat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var, eğer dedi, andan Usama bin Zeyd sırrı dişinin şul Ramazandan başka Şaban ayında in kup urazan tutkanın kürdüm dey. Niçin sen Şaban ayında şun xatlı kup uraza tutasın deyip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nəsə dedi? Recep bilen Ramazan ayı arasında digi kişiler gafil bulgan ay bardı Şaban ayı. Kişiler Recep'e ihtibar iteler, Ramazan'a ihtibar iteler. Şaban'ı unutup kaldıralar. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nəsə dedi? Şul ayda dey, Allah Teala bir yıllık gamellerini kişinin şul gamellerin uz yanına kütere. Hem min telim diminim işlerimni Allah Teala şulay kütergende min uraza halimde bulurga tilimdi. Şuna göre Şaban ayında kübrek uraza tutam. Hem ikinci kinger cemaat şul uraza tutu yanında eğer de kişi sizeyken onun hali ezrek, kişi tiz bite, ul vakitte indi haylirek şul Şaban ayının ikinci yartısında uraza tutmaska. Bunun tunda da Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den haberler var. Ul indi mine şulun kişinin haline qarab. İndi biraz kiş jiyip, kübrek aşap, hatta sahabelerin şunday gadetleri var idi. Onlar özlerinin zeketlerin şul Şaban ayında taratırga yaratalar idi. Niçin? Mine şul miskin fakir kişiler kim yıl boyunda ez aşı, içmasan Şaban ayında biraz yine yaxşıraq aşap kalsınlar. Ramazan ayıga kirgende kübrek kiş bilen kirsinler. Şul yaktan fakirlerini kaygırtıp, indi tigi onlarga fayda kübrek bulsun deyip, mine Şaban ayında zeketlerin taratalar idi. Hemine ul yaktan da cemaat biz indi qaribız. Eğer de halimiz var, urazanı tutabız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutkan kibik, indi halimiz biraz naşarrak iken, indi Şaban'ın ikinci ortasında tutmasak da bula, indi əzilenip durabız. Hem indi cemaat mine şu uraza tutu yağından bizning belki kalgan günlerimiz var, şu kalgan günlerini tutup bitirge kirek, Ramazan kilip jitkenşi. Onları belki kimdir urazanı tutmuşa, fidye sadakaların bire, kimdir belki biri bitirmegen, mine şu Ramazan ayına xatlı, indi şu fidye sadakaların biri bitirge kirek. Bir kişiye indi işçi sum bilgilendi, şu işçi sum bir gün kaldırgan künge indi kim tuta almadı, kim tuta almadı. Tuta turan kişiye o yaramı tülerge. Onu indi şu kimin tuturga mümkün şey bulmadı, o fidye sadakalarını indi şu tüle bitirsin. İkinci nəsə cemaat, ikinci kengeş bu ayda indi bizning Ramazan ayı, Kur'an ayı, hemine Şaban ayında biz Kur'anlarga şulay
күбрәк игътибар бирә башлыйбыз. Коръән укуына теге бер намазны билгеләп куябыз, шул намаздан соң утырып калам, бер ике битне укып чыгам, бе әкрен-әкрен генә менә шул Коръән укулары безнең тормышыбызда күбәеп барсын. Менә Алла бирсә безнең мәчеттә дә бу елда хафиз булачак, Әхмәт исемле егет, аны инде кич белән менә намазларга йөргән кешеләр күрделәр. Инде ул менә безнең мәчеттә Рамазанга хәтле Алла бирсә, шул икенде акшам ясту намазларында булачак. Кемнең шулай теләге булса, укыйм әле, бер тиге тикшереп чыгыйм әле хаталарымны, бер сүрәне ятлап сөйләп бирим әле дип, минем тикшерсен, андый менә мөмкинчелек бар. Баланы да китереп була, аны белән сөйләшеп, вакыт билгеләп, инде менә ул фурсат белән файдаланып калырга була. Ул менә безнең мәчеттә Алла бирсә, инде кабатлап Коръәнне кабатлап утыра, Рамазанга әзерләнеп, һәм инде шул фурсат белән файдаланып, аны белән сөйләшеп куелды, ул инде ризалашты. Килсәләр ди, кешеләр, мин аларны тикшерәм, укытам дип, инде баланы китерсәләр, баланы укытам дип, шундый тәкъдим бар. Аннары җәмәгать инде без тагын нишлибез? Безнең Рамазан ае ул таравих намазы ае. Без анда кичләр белән намазлар укыйбыз. Шуңа күрә менә бу Шагбан аенда калган көннәрдә үзебезне әкрен-әкрен генә менә бу мәчеткә килүебезне, шул инде җәмәгать намазында катнашуларыбызны тәртипкә салабыз. Күбрәк килә башлыйбыз. Бигрәк тә менә ясту намазына килергә тырышыйк. Ясту намазыннан соң без инде таравих намазын укыйбыз. Безнең гаиләбез, балаларыбыз, хатыныбыз бераз теге өйрәнеп торсын. Менә бу вакытта кич белән ир кеше өйдә булмас икән дип. Аннары теге аның өчен бер көтелмәгән хәл булмасын. Ир чыкты да югалды бер айга. Кич белән бер дә өйдә юк. Чыгып китә дә ифтар ашарга, аннары сәгать 10-да кайтып килә. Таравихтан соң. Менә бераз гына теге инде шул әйбер тәртипкә керә башласын. Без инде үзебезгә шул таравих намазына әзерләним дип, инде менә бу кичке намазларга, ясту намазларына килеп җәмәгать намазларында күбрәк катнашык җәмәгать. Аннары инде җәмәгать нишлибез тагын тырышабыз, инде мөмкин булган кадәр тәһәҗҗүд намазларына торабыз. Тәһәҗҗүд намазы төнге намаз, төннең соңгы 3нче өлешендә укыла торган намаз. Һәм инде бу нәрсә җәмәгать, бу сәхәргә тору. Менә без ураза башлангач сәхәргә тора башлыйбыз. Һәм күп вакытта сәхәргә торырга авыр кешегә. Менә йоклап китә дә, аннары алдан торып, кеше теге бераз күзне ачып ала да әйтә: "Эй, ярар, бүген сәхәрсез тотам." Йоклыйсы килә. Аннары иртәнге намазга хәтле йоклап алам да, аннары инде иртәнге намазны укырмын да, шуны белән ураза башлармын дип әйтә. Ләкин Пәйгамбәр нәрсә диде? Сәхәр кылыгыз, сәхәрдә бәрәкәт бар. Хәтта теге бер җимеш ашап җибәрсәгез дә, бер су җитеп җибәрсәгез дә, ул сезгә тормышыгызга, шул тәнегезгә хәл кертә торган әйбер. Хәтта бер стакан су булса да, нәрсәсе бар суның дип, аның бәрәкәте бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән буенча. Хәтта бер нәрсә дә ашсыбыз килмәсә дә, шулай бер стакан су куеп, стакан су ичеп җибәрсәк тә, безнең тәнебезгә Аллаһтан бәрәкәт керә. Һәм бу көнне уразаны тотырга җиңелрәк була. Шул бәрәкәт ягыннан Аллаһ Тәгаләнең шул ярдәме белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сөннәтен үтәгән сәбәпле. Аннары инде җәмәгать нишлибез тагын? Менә шул намазлар укып, җәмәгать намазларын укып, тәһәҗҗүдләргә торып, инде дугалар кылабыз. Дугалар кылабыз, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Менә шулай Рамазан ае килеп җитә башлагач, кешеләр шалтырата башлыйлар, теге күңелләренә бер төрле курку керә башлый. Менә тотып була микән бу елда, ничек булыр микән, авыр буладыр инде, тотып чыга алмыйм микән дип, кешенең шундый күңелендә бер курку хисләре туа. Ул каян килә җәмәгать? Ул инде кешегә шайтан килә. Вәсвәсә кыла. Тота алмыйсың, синнән килеп чыкмый, синнән булмый, үткән елда да менә шундый бер авырлык белән тоттың дип, ләкин җәмәгать, biz инде менә бу ишракларда Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Я Раббым, безгә көч-куәт бир. Я Раббым, безгә ихласлык белән, дөрестлек белән уразаны тотып чыгарга насыйп ит дип, менә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм сораган саен, ниятләребез дөрестләгән саен, инде шайтан безгә каршы тора алмый. Biz инде ул вакытта Алла билсә шайтанны җиңеп чыгабыз. Аның вәсвәсәсенә бирелмибез. Ләкин инде нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгаләдән шул ишракларда ярдәм сорап торырга кирәк җәмәгать. Шулай ук җәмәгать бу ай нәрсә белән аерылып тора?
bu ayda bizning oyning o'rtasida 15 shu Şabanning kunining tuni indi ul Baraat kechasi deb ataladi. Baraat onun tercümesi Shistaru kechasi. Ham indi cemaat bunun turunda türlü sözler elbette Müslümanlar arasında, internetlarda. Kimdir ayta bu zayıf hadisler, bu şu Baraat kechasi turunda söyleyen hadisler. Lakin cemaat biz aytamiz, bu hadisler bik ko'p. Ul tegi bir ikigina hadis bulsaydı, ay ul zayıf, ağır ihtibar etmemiz deb aytırga mümkün. Lakin cemaat bik ko'p hadisler bulgaç, biz indi aytamiz, Allah bir-birisine kuch beralar. Allah bir-birisini dürüstleyler, hem indi natija yasab, onu indi şul fadailul a'mal degan amallarning faziletinde kullanı yarı. Fazileti nesa degan söz, mana bu işlev hayırlı. Ul tegi vacib tugil, farz tugil, onu işlemesen günah bular deb andi söz yok. Lakin eğer de mana bu tinde ayırım bir tegi g'ibadat qilib, ayırım dua qilib işlesen, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkan hadislerden kengeş, fazilet. İşlesen yaxşı, işlemesen bir nindi gayip yok. Lakin indi gayiplerge kişini yoramay. Mana sen bu tinni bilgiledin, bu dürüst iş tugil, yok Allah dürüst aytırga dürüst tugil cemaat. Çünkü hadisler var. Belki zayıf hadisler, lakin ko'p bulğanga sebepli, Allah indi şundi bir ma'na kirtdilar bizning dinimizga. Ham masalan Al-Bayhaqining jiyintığında şundi hadis keltirilar. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Ayşa'dan so'radi: "Ey Ayşa, sen bilasizmi bu nindi tin ekanligin?" Ham Peygamber Ayşa aytdi, Allah Teala hammaning peygambari onun tunda biluvchirak. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, bu Şaban ayının ortasının tuni. Allah Teala bu tinde kullarına qarar, hem gafu soravchilarni gafu etir. Rahmet soravchilarga rahmetin eriştirir. Ama aşu saklap yuruvchilarning o'z hallarında qoldirirdi. Butan bir hadiste At-Tabarani jiyintığında aytdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala di Şaban ayının ortasında kullarına qarı. Müşrikten hem kardeşine aşu saklavşıdan barlık kıllarını yarlıqıydı. Günahların gafu idi. Mana bu tigi Shistaru tini Allah Teala bizning günahlarimizni gafu iter. Hem indi cemaat biz mana bu hadislerge qarab, andi ma'noda hadisler ko'p. Bu hadislarga qarab narsa o'zi bizga natija yasaymiz. Birinchidan cemaat mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayrim ayta, şul aşu yirtuvchi kishi andi darajaga erishmay. Allah Teala onu gafu etmay. Bu kishi o'zi gafu etmay, o'zi gafu etmagan sababli Allah Teala onu gafu etmay. Shunga ko'ra biz mana bu tunga hazırlanib kelib yetganda cemaat mana biz kimga aşu tutamiz, onlarni gafu etirga kerak. Mana bu bizning ayrusha gafu etu kuni deb aytirga bo'lar. Mana bu yilda masalan ul 6-dan olib 7-martga ko'chganda mana shu tunga to'g'ri keladi. Понедельникdan shu dushanbadan seshanbaga ko'chganda. Demak mana shu dushanba kunga xatli mana bizning shanba qoldi, yakshanba qoldi, dushanba kun Quyosh boygancha qatli mina bittin shu kimga aşu tutamiz, shu kishilarni gafu etirga kerak. Eng birinchidan ko'nglimizda, ikkinchidan so'z aytib gafu etsak tanda yaxshiroq. Chunki Payg'ambar nasa deydi, musulmon kishilari o'zining qardoshlarini ashulanib, 3 kundan da ortiqroq vaqtga ondan chetlashirga, bir-biridan yuzlarini borarga tegish tugil dedi. 3 kun bira Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishining tabiati bor, ashulanığı var, kızıp gittiği var. Lakin indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iş günden sonra bu hisler anıtıla. Kişi suvunup kala, kişi indi o niçin sporlaştı anıtıp gite iş günden sonra. Şundan sonra indi gafu etirge kerak. Lakin bunda bir-birisini gayipli bulup sanıyla bitini ko'pincha kişiler bir-birisine karşı söz aytdilar da, bir ağırlık aytdilar da, bir-birisini gayipli sanıylar. O mindan gafu sırasın, men ondan gafu so'ramayman, u mening yanimdan birinchi kelsin, men uning yanimdan birinchi kelmayman. Mana shu hal, ashu hal degan. Biz ana ko'nglimizda gafu etdik. Aytamiz yarar, kelsa gafu etam.
Lakin biz o'zimiz g'afu so'ramaymiz ondan. Mana bu kelsa men ana g'afu etirmin degan so'z, bu hali g'afu etib tugil jamoat. Hali kerak bu kishi bilan nishlarga ilmtani tegi tuturga. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisning davomida nasadi, onlarning eng xayrlisi, shu iki kishining eng xayrlisi qaysi? Birinchi bo'lib salom beruvchi. Birinchi bo'lib salom beruvchi. Mana hatta endi mana shunday bir halimiz bor ekan, kimgadir ashullanib yuribmiz ekan, qardoshlarimiz orasida bo'lsin, tuganlarimiz orasida bo'lsin, tanishlarimiz orasida bo'lsin, onlarga shaltiratibmi, ko'rishibmi aytamiz, sen meni g'afu eting. Men xatolandim. Ayy, biz o'zimizni 100% durust deb sanaymiz. Lekin mana bu kisha keladi. Men mana shunday ashullangan kishilarning ratlarına, hallarına kiritilmeyin deyip Allah Teala karşında mana bu kişiden g'afu so'rayman. Meni de Allah Teala g'afu etsin. Çünkü mana bu hadislerini iske alganda mana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana bu kişilerini, kim aşı tutkan kişilerini ayrım iske Allah. Mana bu kişiye bilen beyli hadislerini. Şuna göre cemaat mana şu indi bizge ul ishni ishlarga kerak turishirga ham g'afu etirga. İkinci cemaat nasa bu hadislerden o'zimizga natija yasaymiz. Bu indi Allah Teala'nın tövbe eshikleri her vakitte açık. Bir qachon da sheklanmik. Bu vakitte şulay kishini namazga chaqirasın, dinga chaqirasın, kishi ayta boshlaydi, ey Hazrat, meni gunohlarim bek ko'p. Meni endi g'afu etarlik tugil endi. Men endi ul gunohlarni tegi qoldira olmayman. Mana men ul gunohni qilam, ham ul gunohlarni qoldira olmayman deb kishi ayta boshlaydi. Ha mana shunday kishiga balki mana bu barat kishasi turida xabar etirga kerak. Ayy, biz aytamiz, tavba bor eshiklari ochiq. Mana Alloh taolo butun kishini g'afu etadi, har holda g'afu etadi, lekin kishining ko'nglina balki bu so'z kirib bitmaydi. Çünkü ışanıp bitmeyi bu kişi bu sözge, neşekinde Allah Teala min g'afu etsin deydi. Lakin agar da biz kishiga aytsak, yılga bir tin bor, bir tin. Şu tinga laksang 100% Allah Teala seni g'afu etadi. Hadisler bor, sözler bor, şunlar bor deb, şunu bilan foydalanib, endi kishiga mana bir shunday dard kiritib jiberamiz. Ul tigi shunday bir tilak tusin aning. Ul gunohlarni qoldirarga, tavba etirga, g'afu so'rarga, ham aytirga bu birgina tin shunday. Barat tini, shistaronu tini. Sen ani bilan foydalanib qol. Ali 2-yilga xatni yetasizmi, yo'qmi hali bilmaymiz. Ali yashaybizmi, yo'qmi bilmaymiz. Ayda mana bu yilda mana shu dushanbadan seshanbaga ko'chganda Alloh taolo g'afu so'radi, butun gunohlarni qoldir. Ham balki mana bu bir foyda keltirir, ham kishi mana shu so'zni qabul etib, balki endi durustdan da shu durust yo'lga bosib ketir jamoat. Mana ul narsa bilan da shulay foydalanib bo'la. Ham endi jamoat bu tindan ishlaymiz, ham bu kundan ishlaymiz. Endi shulay butun kunlarda uroza tutolmasak, mana bu dushanba kuni uroza tutup xayrli. Shul barat kechasi oldindan anlari bir dushanba kun sünneti dushanba sayın Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam uroza tutaydı. Ham ikinci sebep bu ayının ortası. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayının ortasında 13'ü, 14'ü, 15'i urazan tutaydı. Mana şul bu dushanba kun 14'ü bula. 14'inchi kun ham endi mana şul 14'inchi kun tutup urazanı şulay seshanba kun tutsak da yaxshi bula. U ayının ortası. Endi 3 kunni birga qo'shsak, yakshanba, dushanba, seshanba shul mana oyning kuni bular o'rtasi qo'ysin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har vaqtda uroza tutaydi masalan. Shul Sha'ban oyi bilan foydalanib, shul butun kunlarda tutmasak da mana bu 3 kun uroza tutib olgali deb shulay niyatlasak da bular. Anları cemaat endi bu tinni shulay yo'q tiriltamiz degan so'z bor. Tinni tiriltuv, tinni bilan yo'qlamau, ko'proq namozlar o'qu, ko'proq endi duolar qilib degan so'z bor. Bu endi mumkinchilikka qarab. Balki kimdir tigi biraz so'ngroq yo'qlarga yotir, Qur'onlarni ko'proq o'qib, namozlarni o'qib jiberib, kimdir balki shul tahajjud namozini turar, butun vaqtda turmasa da, to'xtalib mana bugun shul seshanba oldindan men tunni bilan tahajjudga turayman.
Allah'tan gafur sırayım әле, Allah'tan tövbe eteyim әле deyip, менә шул эшне эшләсә дә, бу инде хәерле була. Bu indi hayırlı bula. Hem indi менә bu шул киңәш ителә торган эшләр, hem indi namazını da укыганда, кайбер шулай риваятлар бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям намазны укыганда сәҗдәгә киткән дә икән, Айшаның өендә, һәм зак кына сәҗдәдә булды. Зак кына сәҗдәдә булды. Һәм шунда Айша шикләнеп үлмәде микән дип, бармагыннан тиеп карады. Аягының бармагыннан, зур бармагыннан тиеп карады. Һәм теге бармагы селкенеп алды Пәйгамбәрбезнең, үлмәде икән дип. Аннары намаз бетергәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Айшага карады да, мин сиңа хыянат кылдым дип уйладың мәллә ди. Мин сине ташлап киттем мәллә дип уйладың. Мин уйладым ди, син үзең Раббыңа бәлки киттең ди. Җаныңны бирдең, Раббыңа киттең мәллә дип. Һәм менә шуннан соң менә бу шул әйткән хадис килеп чыкты. Син беләсеңме бүген нинди төн дигән Айшадан сораган сорау, менә шул ситуациядән килеп чыкты. Аннары инде менә ул сүзне әйтте инде. Шуңа күрә менә бу яктан да киңәшләр бар, намазны укыганда, шул тахаҗҗуд намазын укыганда теге сәҗдәләрне, рукукларны озынрак иттереп кылырга. Без бит инде гадәтенчә Субхана раббил азим, Субхана раббил азим, Субхана раббил азим 3 тапкыр әйтәбез. Һәм Субхана раббил аъла 3 тапкыр әйтәбез. Монда мәсәлән бер 15 тапкыр әйтсәк тә була. Субхана раббил азим, Субхана раббил азим, Субхана раббил азим, Субхана раббил азим. Аның инде 3 тапкыр дигән әйбер, ул киңәш ителә торган әйбер, иң әзе дигән сүз, инде иң күбе аның шиге юк. Күпме әйтсәң дә, шул тасбихны һәм бүтән тасбихларны ул инде ул хәлдә әйтеп була. Шуңа күрә менә ул мәсәлендә файдаланып була. Шулай ук фазаилул әгъмәлдән, әгъмәлләрнең фазилаты инде бу киңәш йөзеннән шул эшне эшләнсә яхшы дигән сүзләр бар. Баракаллаху лана ва лакум фи Кур'анил азим, нафана ва iyyakum bil ayati ва зикрил хаким, иннаху хува җавадул карим ва самиуд дуа.